الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan na muha kami Islam, alhamdulillah, yarinay sab kita niyo hajaman na to ini, waktu ipag bubulat sin pangatayan sing kita niyo maun paaka masin Allah subhanahu wa ta'ala, amuna in sa lago-lago nikmat ding hatuan Rabbul Alamin, amuna in pagpatumtumpi atumtumiha antara sing kita niyo insyaallah waktu ini, amoy in dumungdung kita niyo marayaw sarta humampit dahing haamin pangadjian insyaallah ta'ala. Hiril kato singguro na to kalasahan na manyari haraig ko bihayaon long tatagda po sin waktu insyaallah ta'ala na manayhog kita niyo marayaw insyaallah. Di na kita magpalukay sa babin waktu biya mga long ta masapat dumakanin waktu na to na itukbal ko na magtuitoy pa kuno na to in namoy in dimil kato pangadyan na waktu ini wayron na ruwayang den kan Sheikh Haider Buddin fal yatafaddal fadilatuhu mashkura. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyiduna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kanungnungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga kamasan na mukalasahan, yarinay sab kita niyo nagbaing mata nagbalik hawaktu amin pagkabyaksahan sin kita niyo na sin waktu sin kami habihaon kaya suku kamo indum ini tertentu hawairun dalam sin pamaranan iban wairun masaallah insyaallah subhanahu wa ta'ala. Maka pag unay-unay ha mga waktu ini insyaallah unim maka natu faidah dahil hakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin hadith sin jungjungan natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam itu mga kamasan kalasahan, mga palangguan haara masin Allah subhanahu wa ta'ala, mabaya na mo lilayon maniutiyo hakagaus-gausan sin ilmu amin labay piaglugtuan sin kami sin mga waktu limabay bangmayan hikapasampay papalawang pangatayan sin mga kamaasan dimurungdong sin program amin aun mapuso na to hapalihalan sin pag-agama sin kita ng agama Islam. Mga bunga sin pagsabunnal. Pagsabunnal, pag-ianon, pagsiddik long sin bahasa amin kaya bibeksan sin kita ni. In Allah subhanahu wa ta'ala nang daaki katu tani. Sin hal pagsabunnal amin ha supaya kumusugin pag-iman iban gumawgut kita ng haagama labi-labi ri kau malawa habitikan pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Indakan katu tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala hasiyabut niya hasuratut taubah ayat hangga to sang putagsiyam lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala o kamulong niya mga namarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala pagmabuga kamu patuhan ni Rabbul Alamin aminin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kunu ma'as sadiqin. Iban pauna niyo ingin hawabaran niyo doon haamin maun kamu matarbilang ha mga tao amuin mga nagkakahagad pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagkakahagad hakallam niya piyaturun sin Allah ta'ala Quran panabi niya iban magkahagad day sab
hanabi niya sallallahu alaihi wasallam iban sin maka nabihan na kauna rin kani. Rimhil kita maniutyo siyabot si mga ulama kisah hamuk tawingan niya hi Abu Amr az-Zajjaji. Hi Abu Amr siya ini aun waktu mabaya siya maghaji pa Baitullah al-Haram hawaktu hiina niya liyammahan nawapat kay lupas dengan halit. Sakali aun kiabin sin ina niya maniutiu amuin hati niya pangarta kia bahagian nin anak amuna hi Abu Amr az-Zajjaj. Sakali imtau yaun indeng ha kapital diara niya pag-agama pa Allah subhanahu wa ta'ala mahalga kaniya in hilalaungan mabuntul iban sin bisara aun hati niya kakahagarunduun habis saranya hibubungat iban sinawin panghagarin niya pa Allah subhanahu wa ta'ala suway mamissara mamayta iintausin kasabunalan nalong sin ulama intau yaun hi Abu Amr hawaktu nakawa niya na amin bahagi niya ring ha pangarta suku niya kamatay hiina niya natali niya maba si maghaji. Wala niya maghaji ako. Naghaji man hi Abu Amr ahalong sin bahasa hari tungan man sindan aun natuod mga tao amuin mang lalangpas. Long sin tao yaun long ya Abu Amr pakain longin hajat mo. Long sin Abu Amr long niya maghaji pa Baitullah al-Haram. Long niya aun ka mga riyara mo. Inna tali niya baitaan kuy sabi ni long niya kawa undeng ka ako. Di kuy sabi ni baitaan hingwa niya biya dagbus nagputing ako. Misan pen kaunan ni hati niya puting pahika amuin hikalapas deng ha kajuljanaan niya sa mahulog hati niya putingan ako bang niya kakitaan aun kaon ding halimaku ampa na malago in parakala inna tali niya maraw pa mamayta na sing kasabunalan karna dakan sin Allah subhanahu wa ta'ala laung niya aun laung niya hataw yaun uno lang yan diaramu aun long niya siin diaramu long niya aun lang niya pilasin laung sin Abu Amr long niya 50 dirhaman 50 dinaran laung niya kay man dinar natali sin tao mang lang pasikan niya. Long niya ka iman dinar, bihad tulaggo sin dinar. Aun diara mo sin bihanin luparaggus mo hati ni pamakay mo yan. Sakali insiya nagpanangusadyay sa suong ni hati ko maramig para nga kauman niya. Long niya aun diara ko kay man dinar. Long niya ako magkahakad. Mismo na yung tao mang lang paskan iri akong kumahakad. Lengar ako magkahakad. Banglang niya aun hawno. Lengar yari. Hapuyo-puyo piyupusot niya. Lengar karian ko no. Lengar ito nga. Dihil niya. Lengar ito nga. Itong na sin tao yaun bihan. Pag itong niya bunal kay man di na. Natali sin tao mang lang paskan hati kumaray aun day sab. Pag iman misan da kuman maniyo-tiyo. Halom simpangatan sin tao yaun ay ikaw na alam. Biyaitaan niya ko sin bunnal pilen arta niya. Sa kalitiukbal niya pa ka ako, misan pen kaaunan kiingatan nilang pasan ko siya. Laungin tao ni tao marayaw. Laungin tao ni magpuputing bang bihain. Natali sin tao sambil nakapag-istighfar nagtawat pa Allah Ta'ala. Laungin natali wala niya kaulungin natali sin lang pasan ko siya. Namayta siya singkatan unin diaran ay masing kasabunalan. Nabiya dagbus. Limu man bang mapamuhon intao yaon sung manglang paska niya. Lang hi Abu Amr nasa kaliun ulang yan biya koran. Biyalik kan niya kawanin sin. Lang ya unin hajat mo. Aun lang ya hajat mo ha sin. Kawa na sin kalagyan mo. Lang yari na.
Gaman ni maugin tao yat tureng hakura niya. Lang niya kawain kura ko ini sakat kau. Dahan na lang niya matu maghaji. Alang niya ri di ko kalakihan yan. Ati niya makabak da si haran. Lang niya may ta mo hinang ka. Kung may ta mo hiril lang niya ka in kura mo. Iban may ta mo lang wala kawain sin. Lang niya wallahi akadhani sidquka. Lang niya wallahi nara kulong ni naraw ka kuluman sin pabun na lim sinamin biya pamun na limu habis saramu yan. Lang niya biya natali ko ikaw rin tao na may ta ka kusing ka sa bunalan misan pen kaon niya sungta na lang pasan. Lang niya naraw ka kuluman. Di na lang niya. Di na ako maghajat. Sa lang niya gaman kawain kura ko ni wallahi sakat kaulong niya. Lang niya Abu Amr di ko na lang niya kalakihan. Di na ako. Lang niya wallahi lang niya di ako magrita ang mo ni dahon. Lang niya ri na ba? Kalakihan mo pan lang niya hapanaw mo. Ibang kalagan mo pala, yarakala, mag-usaha pa kaurahan na lang yung magbalik. Nahati niya, haupun time tao yun, wala dabi na kading kabaan ni Rihil nin kura na kanabu Amr, hipagdahon ni paghaji, paghadian niya na bang paamuhon, siya katan ni na sadyang ampas siya minig. Ang pabiya nagtali-taliin tao yun, tulong ikaw na. Laugan ko na siya, mamayta pa sing ka sa bunalan. Insi timagbak palom sin pangatayan nilang yung tao yato di magpuputing. Iban yung tao yato lang yung malagguin pag-iman niya ban kabuka niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil kila siya indanan sin tao amin manglalangpas pag-abot tahun balik maba ni siya maghadji pag sayo niya miyagad na kanya naghadji magad na kulong niya. Uy lang niya may ta. Wallahi lang yari ko katahanan nimbiya. Ahun-ahun ako marupang magtali sinamin dayaw mo. Iban lang niya sinamin, piya kita mukha ko bisa na marayaw. Iban sinamin, hati niya kasabunalan piya inibeta mukha ko. Lang niya, inni tubtu ilallah. Nagtaubat na ako lang niya pa Allah tala makad na ako kayo maghaji. Nagtaubatin tao. Amoy ng pagyanon sin ulama, lang niya bunga, sinamin bisa rabunal. Iban sin pagkahagad pa Allah subhanahu wa ta'ala sindaakan amin subay himinang sin kasabunalan. Nalong sin ulama. Unin mahinang sin amin pagsiddiq. Unin mahinang sin sidqiyaun doon kayo. Long sin ulama in siddiq inamin hati niya pagmunakon pangahagari in siya ni dalil malaggo doon hamanu siya sin aun long niya pag-iman niya sin hinang niya marayaw. Dalil. Amin mamayta ikaw sing kasabunalan, di mo nahitapok uno pa hati niya unin haliw. Sinuning kaingatan mo, magkaharad siya sin uno kako. Amuinin kimugdan ka to hazaman na to. Kimita kita pa ayat sin Allah ta'ala bang. Aun din ka to taniyo, tuyo na kailo magpalingkat sin bisara, bang mayan mautong niyan tao pakabayaan niya. Doon na kautungon niya papag-aarama, makaagad sin style sin pag-araman niya ataw akan makaagad sin style sin hinang niya misan pen kaunan niya bukun habitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam iban bukun ha aqida sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bukun ha kakahinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam labi-labi tumpukan bukun siya deng ha mga firqatun najiyah pagyanon sin ulama amin pagyanon sin hadith bukun sering hatumpukan amoin lapas haadab siksa mabisa haadlaw akhirat. Mataud bang mo kitaun? Mataudin mangabi-ngabi pahinang arakala bukun na diakan sin Nabi, bukun na halimpa sin Nabi, wala day sab na hinang sin sahabat, wala day sab na hinang sin mga tabi'in. Bukun hat habiyat to arakala timubo pa inhinang yan iban sin pangdahi pa naggulal agama yan bahasa timubo siya bukun hapagmunakon pagkaharad pa Allah subhanahu wa ta'ala iban panabi niya arakala timubo siya harugal panabi sallallahu alaihi wasallam dugal pa mga sahabat iban pangla'nati kanila iban pahisyu pensimuno deng ha mga miyagad habitikan pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala hasunat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil long sin ulama aun pag-iman sin tao iban pagmarayaw
doon haagaman niya bang aun pagsiddiq niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala ha suratul Baqarah, laung sin Allah subhanahu wa ta'ala ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala bukun long yan pag-ianun marayaw in magpaling kaw sin pangmamayhuan mo walong niya pasadlupan apasubangan sadlupan magpakita kaw sin uyong katawa magpakita kaw sa kaula-ula sin dayaw pangaddatan iban sin ununin mahinang muhabi ni kahalan lingi mo madtumari atawakan maghinang sin dayaw atawakan magparagbus sin marayaw dagan mo pasubangan pasadlupan laung sin Allah subhanahu wa ta'ala walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was sailina wa fir riqabi wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idha ahadu والصابرين في البأساء والضراء حين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala bukun long yin pag-ianun marayaw amuin magpakita kaw sin uyom kataw paling mo madtumari tuulawah deng naman ha ini subangan sadlupan atawakan maghina magpabaw long sin bahasa maghinang marirakan mo pa subangan sadlupan bot malaing kanin bunnal in sabunnal marayaw amin mga hagad ko mamarat sa pa Allah subhanahu wa ta'ala kahagadun iban sin awnin adlaw qiyamat iban kumahagad ka aun mga malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala iban magkahagad ka sin mga kitab amin piaturun niya iban sin kitab Quran wan nabiyyin iban sin mga kanabihan na kauna rin Nabi sallallahu alaihi wasallam iban sin kahinapusan Nabi amun Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba iban long niya sin manukbal tukbal kaw sin pangarta aun labi ring ha pangarta doon halam lima mo misan peng kaunan mo maug kaw manukbal tukbal sa tiukbal mura karna sin Allah pamangataw masuk papangatayan mo kalwarga iban sin mga anak miskin yatama ang mga ini yatim iban sin mga tao miskin iban sin mga tao amin magtutulak-tulak haran iabutan sila kiaubusan budget kiaubusan pangarta di makasampay mui atau di makasampay pakakadtuon wasailin iban sin mga tao barhajat amin nangabot matun kaymo karna na hospital hi ama karna na hospital hi ina atawakan long nya barhajat wairun misanin masupa atawakan uno na yung kalagihan amin hakarna pagtabang nakahajat ginhuwabaran labi-labi hajat pag-akama wa fir riqab iban sin mga banyaga hazaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kan nasabot bang aun sa jahaban niya baon sa jaban niya hawak to simbihaon patut dayto sabdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin mga tao amin magsasambahayang mga tao magsasambahayang katukbalan mo sin amin hati niya hajat niya hipagsambayang ding hatamongon iban sin uno pain kalagihan niya amin mga maglalagi iban sin mga tao ini magtutukbal zakat amo yan ding mga hinang marayaw magsambahayang iban sin magtukbal zakat iban hinang marayaw in amin magtunay sin parjanjian hisin mga tao kaya janjian mo iban sin mga tao nagsabar hawak turumatong in amin kasigpitan iban sin ni parasahan iban sin kamudaratan dumatong hawak tu pajatun sin Allah subhanahu wa ta'ala musibah bang musibah iban sin kasigpitan bang kasigpitan amo ini mga
pag iyanon sin Allah subhanahu wa ta'ala marayaw. Na in makahinang sin siyabot sin Allah ta'ala marayaw yato, ulaika alladhina sadaqu. Sila na yatin mga manusia nagkahagad. Long sin bahasa nagmunakon habayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangin yaon hipahinang karna hinang marayaw, in pamarat saya patuhan iban sin kebanan paparat sayahon, iban sin manukbal tukbal haunin karausan ziyada. Deng ha pangarta, labi deng ha pangarta niya kalarian sin amin anak asawan yung sin pamaybay. Na iban sin magsambayang, iban sin magtunay zakat, iban na sin kebanan siyabot pagsabar, in mga yadto hinang marayaw long sin Allah subhanahu wa ta'ala. In makahinang sin mga yadto, amunat ti mga manusia, nagkahagad pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin mga manusia, amin nagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya in mga tao aun pangahagari. Pa Allah subhanahu wa ta'ala amurin makahinang si mga siyabot sin Allah ta'ala hinang marayaw. Iban bang in tao nagkahagad siya na yan in tao. Lamod siya ring ha jumlahan sin mga tao muttaqin. Lamod siya ring ha jumlahan sin mga tao. Amin nagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban ding ha mga buga. Sinamin paghinang marayaw. Iban sin pangahagari. Pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sin bisara marayaw. Long sin ulama. In mga ini bunga siya. Iban amin makapuas kau ding ha kamunafikan. Makapuas sintaw ding ha kamunafikan. Naam. Pasalin sifat sintaw munafik. Amunin pagputing. Sifat sintaw munafik. Putingan. In sifat si mga tao bariman. Amunin mamaytay sin kasabunalan. Iban kakahangarin bisaran ilah. Bangin kaunan sin bisaran guwa dengan Quran iban sin hadith. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. لون سن الله سبحانه وتعالى إن الله سبحانه وتعالى تنبسن يلوني إن منغتاو نangahagari iban magkakahagad nangahagari tungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala mangatao mangahagari hapangahagari nila yaun tungbasan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin pamunnali nila tungbasan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala sin pamunnali nila hapamarat sa nila patuhan bukun langug-langug iban bukun puting iban pamunnali nila Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala piaturun niya wairun pindahan misan hambuk huruf bukun biya sin pamahan sin kaibanan sarta panggura-gura Quran bat sabing Quran bukun cukup bat sabing Quran lang niya aun pindahan ibanin Quran lang niya kulang lang yung surah niya aun surat tiapok wala piya sampay sin mga ulama wala piya sampay sin mga sahabat ha zaman nito di ikaw nung sinakal aun surat tiapok huon aun lang niya surat tiapok hangkan yan lang niya nabihan di ikaw nung sinakal amin mahambuk imbis sa sin sahabat iban si mga tabi'in iban pa zaman ini imian long niya hitapok na tuin suray ni hasupayri makapagkhalipa hikuan kaunun sinakal in Nabi sallallahu alaihi wasallam siyusuk na anin mga sahabat niya ingkatan sin sahabat kulong niya udul ingkatan sin sahabat kulong niya insilan adil saksian ko kataan sin sahabat ni di ikaw nung sinakkalin mga tao adil amin maghambuk mag-inumpong habis sarah hitapok in sura yaun di ikaw nung sinakkal iban bangyan ang tiapok nga sin zaman na kauna in tabi'in mamis sarahira iban damik yan in mga ulama biyaw matali da iban gumawa dan bisara ampan haibuhan manusia sahabat Hagiyatusan manusia, hagiyatusan ibu simuno dengkan ay sambil pamilyon pa zaman bihaon. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam la tujmi'u ummati ala dalal. Di long niya maghambuk in ummat kwini hakalaungan di. Sakali imian kau aun tiapuk nilabis sarasin Tuhan atau akan surah atau akan syara atau biha ini
atau in Quran lang niya bukun jukup kulang saan lang niya 5 jud katlon tag 5 saning karyasali. Uy, aun bihan hadith siabot sin Nabi sabin Quran yan hati niya kulang atau aun tiapok sin mga sahabat long sin mga ulama in pagkahagad pagmunakon pamunali ha Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin agamaniya iban sin nabiniya iban sin kataan kakahararun hatat kala gua deng ha Quran iban sin hadith long sin Allah subhanahu wa ta'ala liyajzi Allah as-sadiqina bisidqihim wa yu'adhib al-munafiqina in sha'a aw yatuba alaihim inna Allah kana ghafurar rahima. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala bunal tud tungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga tao nagmunakon na munnali sin pamunnali nila yaun pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban azabun sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga tao munafiq. In mga tao munafiq amin sa kaula-ula in amin hagwa nila long sin basa sub. In sila nangaharad sa kaliin long sin pangatayin nila long yabingit. Masukal da marugal pa Nabi sallallahu alaihi wasallam iban sin mga sahabat niya bang dumatong na uno-uno pakarajaan ha Islam wayroon panhigwa nila wat malaingkan dugal pa Nabi sallallahu alaihi wasallam pangudyo-udyo ikan iban pa mga asawa niya iban dugal pa mga sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam panglana tipay sab kanila na iban sin kakahinang amin wala na miyagad habitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sin mga sahabat niya iban na sin paghinang himinang bago syara nakabidda day nga habitikan hinang nanawaktul sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ang panapiamusaka ha mga kasahabatan niya in hinang ni amuinin sunnat kuri ikamu agad. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala tungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga nangahagari kaniya sin pangahagari nila yaun iban azabun sin Allah ta'ala yung mga munafiqin aminin hagwa niya kimakahagad sa kalin halawm niya pangatayan sin mga sila bingit long sin maas pagmasuk kaliwan di da kumahagad aw yatuba alaihim atawakan bang aundeng kanila magtawbat tay maunda sin Allah ta'ala in pagtawbat niya inna Allah kana ghafurar rahima in Allah subhanahu wa ta'ala bunnal tud Tuhan Rabbul Alamin amin Tuhan mangampun iban Tuhan baing ulungun Allah subhanahu wa ta'ala amin siyabot sin ulama halong hi Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyah wal imanu asasuhu as-sidq والنفاق وأساسه الكذب فلا يجتمع كذب وإيمان إلا وأحدهما محارب للآخر. لون إمام ابن القيم الجوزية لون ينبغيان إيمان إن كريس لنيا لونيا كيا غوغتان سنبغ إيمان أمنا إن pagkahagad sebab di tumubo in pag-iman sin tao bang kuri na mga hagari mo na ampas siya tumubo. Hangkan ha zaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aun mga bangsa Arab imian. Lang ya Rasulullah amanna. Ya Muhammad in kami long ya nag-iman na. Long sin Allah ta'ala qul lam tu'minu. Walakin qulu aslamna. Qul lam tu'minu baytay sila long sin Allah subhanahu wa ta'ala ya Muhammad wala pa kamu yan namarat saya marayaw way pa sa bayta na sadya kamu bungat kamu in yan pabago nag-Islam hati na yung pagsud nyo pa Islam in kamu yan nangahagari na amuna ang pamagtag na tumubo in pagparat saya na in pagparat saya in pag-iman pagyanon tumubo siya na amuna pangahagari hangkan long sin ulama hasiyabot Syekh Ibn Qayyim al-Jawziyah wal imanu asasuhu as-sidq long si Imam Ibn Qayyim long yan pag-iman timubo siya long yaron na aha amin pagmunakon yan pangahagad na long sin Imam wan nifaq asasuhu al-kadhib
Long Imam Ibn Qayyim, longnya ampa in ka munafiqan, hati na yung pagmunafiq, in nifaq, pagyanon, timubo siya yan longnya hakaputing. Timubo siya hakaputing. Bang kautuan makakita, aun din ka tu magdakwa mamayta ikay mo. Sinin aga ma-Islam bihaini atawakan bihayaun. Ampa pag-verify mo pa hadith yon pa Quran, simulang siya, tantuhon min agama. Iban piyag agamahan niya yan, long mo wala na siya nakaamu hakarya sa liaqida sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iban timubo, in agama niya yan, aun kaputing doon timubo siya hati niya, haamuin, pagputing iban panulangi, ding naman hazaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maiyan mo yung tauyan aun pagkamunafiq atau munafiq si. Mahi. Pasal sinin agama piyamayta niya patau puting. Inbis sara puting misan pabiyad dinin lingkat niya gumawa din karya sali. Gumawa dayan siya konsum kunin sa matres muralang mabukun amin hindo niya kako. May tamang hindo ipa maghinang mangi. May tamang hindo ipa subay. Hati niya in mapakpak tubig. Atawakan amin pos ding hapagpayguan mo yaon na hinang mangi mahinang siya hati ni malaikat sumaksi kay mo. Aga maunin bihan. Aga mabiyad di ni mamayta ibihan. In Nabi sallallahu alaihi wasallam piyanglangan ng hinang yaon. Wayroon na yan maka mureng doon karayawan hapiyanglangan. Sin Allah subhanahu wa ta'ala sin Nabi niya bang mo siya hinang. Dual bang mo katagahan. Amoy tintung basan kay mo sin Allah ta'ala in sabar mo pahimi ng sinhinang mangi. Nalong Imam Ibn Qayyim, fala yajtami'u kadhibun wa imanun illa wa ahaduhuma muharibun lil akhar. Long Imam Ibn Qayyim, di long niya maghambuk in duay ni hahambuk salakan. Haluluunan. Buat malainkan long niya bunuon sin hambuk yun in hambuk iban niya. Hauno na lang kanila in magdaog. Bangbat sa matao din puting niya man kahagad niya paputing arakala daogon inamin amin pangahagar niya pakasabunalan. Nabang isab nakataod in pag amin pangahagarin niya kasabunalan bunal tudaw kuning kaputingan wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pamungan kanila lang ya Muhammad banglong niya apabila rumatung neng kasabunalan bunal tud malubura long yang kabatilan iban bunal tudlong sin Allah subhanahu wa ta'ala tartantu malubura tudin kabatilan tartantu malubu mahi pasalway pakabatilan timindug hatat kala aun gumuwa kasabunalan. Mga kamasan kalasan mga palanggo na kamasin Allah subhanahu wa ta'ala in pagkahagad pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sinbiyayta niya haayat niya kainah in ini tiranan in pagsiddiq iban pagmunakun pangahagari in ini tiranan hikasud si manu siya palam surga sin Allah subhanahu wa ta'ala iban hikalappas niya hikalappas niya hikaig niya hikahaun kaniya ding hapinar ka jahannam. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hariwayat Ibnu Mas'ud kabiakan mo yung kitab Sahih Ibnu Hibban long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna sidqa yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar wa inna ar-rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allah kadhaban. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bunal tudlong niya in pagkahagad in siyayan mangdahi kay mo pahinang marayaw tinayin in pangahagad in pagsabunal mangdahi kay mo pahinang marayaw iban long yan hinang marayaw bang niya kauna utong madto pahinang marayaw mangdahi kay mo isab hipahikasud mo surga wallahi long sin Nabi bunal tudlong yan hambuk manusia mamisaray siya magkabtang sinbis saramarayo ibang sinbunnal sahingga lang niya hisulat ibang sulatun sin Allah subhanahu wa ta'ala hadarat niya in tauyan
hati niya kakahagarun iban bunnal imbis sarani. Banghi surat na sin Allah subhanahu wa ta'ala intaw yan bunnal iban nagkahagad nagmunakun kanya rinan makabis sin puting mahinang niya na sifat. Intaw yan bunnal. Intaw yan bang makabis bunnal wairun pagduarwa. Biya na sin bisra sin mga ulama bang imyan Imam Bukhari na hadith yan sahih way pagduarwa. Bang imyan Imam Muslim yan sahih in hadith yan sahih way pagduarwa. Damikian Imam Ibn Singkayban na imma Tirmidhi Ibn Singkayban amin magriwayat sin hadith sahih hasyurut nila bang in hadith yan sahih way pagduarwa. Bihayan day sab in ka imaman sin kita ni kakilahan na to. Imam Abu Hanifa, Ibn sin Imam Ibn sin Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, Ibn sin kaiban aimma kakilahan sin ulama, Ibn kakilahan sin kita ni katan. Sabab mahi bukunin sifat nila sifat sin mga tao magpuputing munafik. In sifat sin sila bang imen biha ini haki ingatan ni hadith yang sahih kahagarun sin to karna bunnal. Nah bang surat sin Allah subhanahu wa ta'ala in siya yaun hati niya magbubungat simbis sa rabun na liman hati niya tao marayaw tay maunna sin katan manusia hababu sin gumiini imbis sa rahikwan bunnal sambil papanaw niya madhab pagyanun bunnal kahagarun makad na tao kani mahi pasal wala kiyasa ako pan nagputing iban bukun puting inhi pagbungat niya bisara iban di magririwayat sin mga maudu' iban sin hinang-hinang iban sin bisara bat sabi nyaun agama sa kalibukun inyaun hinang pa sin nabi sa kalihati bukun aun deng kato bihaun nagparagbus sin pag-agama sa kaula-ula agama bang mukitaon sa wirun dalil niya bang isab aun dalil niya da'if bang isab aun dalil niya puting magad na bo agama sa kalihati bukun agamin gua ni aun underground long sinbasa dugal pa Nabi sallallahu alaihi wasallam iban dugal pa mga sahabat niya iban panglaknati kanila long niya Abu Hurairah purtingan kumahagad ko sin hadith ya Abu Hurairah sininsya yaun long niya nagmuslim ya Abu Hurairah baka wala na sa subay na in Nabi sallallahu alaihi wasallam miyabot na 7 tahun ha Madinah ampa siya nakasud pa Islam. Nalong niya inlugay sin Nabi renlit to ha Makkah. Hadith niya ginwa ha Makkah. Iba sin hadith niya ha Madinah haway pa haring ha panagnan datong niya pahikapito tahun. Biadin niya to piyangadji hi Abu Hurairah sin bukun pa siya Muslim. Hati lang niya hi Abu Hurairah yung pinakamatawd na nariwayat hadith. Magkaharad ka mo sin puting niya yan? Wala niya nariyungog. Biadin siya makapagriwayat lang niya ring ha Rasulullah. Bukun mustahil. Sabab hi Abu Hurairah bukun hat in piyangadji niya riyungog niya Nabi sallallahu alaihi wasallam min iabutan niya sambil in mga sahabat nakapaglundang panon iban sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dito pa Makkah sambil nakakaon pa Madinah habukun pa Muslim hi Abu Hurairah yurul niya yat hambuk-hambuk iyasungo sin hadith unulongin siyabot sin Nabi dito pa Makkah sin biya ini bihaun atau bang aulong niya na nikiarungugan mo hadith dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hambuk pero baitaya kubang kaano yan iban unin par sababan iban unin maudu' tipun hi Abu Hurairah katan maita hi Abu Hurairah na kami muray sindiyan yung tawad hadith pasal hi Abu Hurairah miskin tao magtutug siya roon ha masjid sin Nabi dahil ha mga ahlus suffa pagyanon dahil ha mga miskin naghula-hula halong masjid sin Nabi hataykod sin masjid sin Nabi sallallahu alaihi wasallam biutangan nila sa jabe kay saurong-saurong paghali-halian iban pagtukan nila miskin kay luway makaon ininang hi Abu Hurairah bang siya makausaha na kay halam tabu magkalgalong simbahasa ay ito isot na tupot na makaon niya mabuhi niya nimbaran niya insyaallah hana usaha sin lima niya magkalga aw ni karil niya kanina niya mo ina sa pamasid magmemorize Quran iban mga suwo siya pa mga sabat bihan ini aminisin na karug hadith urulon nito hambuk-hambuk pangadyan memorization ni aun mga tao magbisara simbiay kumahakad kaulong niya pamaham nila yan puting sa lang yan kulang san lang yan ilmu nila yan kulang san lang yan in Quran halom sin lima nila yan aun san lang yan tiapok lang niya ini aun san lang yan tiapok surah aun tiapok biha ini aun tiapok bihaon in mga sahabat lang yan in mga sila to nagmurtad
Ya Abu Hurairah lang ya putingan. Radhiyallahu anhu wa anhum ajma'in. Putingan. Tahu magriwayat sin hadith dengan mga sahabat. Mga palanggon ha kamay Islam. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ar-rajula la yasduq hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan. Sa long yen manusia bang amin mamissaray sing kasabunalan. Deng ha Quran iban sin hadith sehingga long nya suratun sin Allah subhanahu wa ta'ala in tauyan hati na tau kakaharun iban magbisara sin bunnal. Na taymaun ka kita munayan matayma na sin tau imbisara niya sabmay ta deng ha kasabunalan timubo dengan Quran sin hadith. Salong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur. Salong nya in bunnal-bunnal to din puting mangdahi seleng ya pahinang mangi. Na bunnal-bunnal to di sablong yan hinang mangi mangdahi selong nya palang sinapinar ka jahannam. Kita kaulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allah kadzaban. Iman bunnal-bunnal to di sablong. Inambuk usog amuin hisulat na sin Allah subhanahu wa ta'ala entaw yan putingan bang apabila daran na janami misara sin puting atau mayroon pembisara bang bukong puting na hisulat na sin Allah entaw ini putingan sambil matay na sin pangatayin sin manusia long nyari kakakaroon putingan lang yung tawin iban bang siya hisulat na sin Allah subhanahu wa ta'ala putingan way nasadya gumwa bisara halom simud niya bang bukon puting. Misan pen bunnal maka bisra siya bunnal putingon da sintaw mahi pasal kia zamanan na iban kia sakupan na sintawin siyan putingan. Wayron pen bisra nin bukon puting. Hangkan sa sambil bunnal puting da. In mga ini kamasan kalasahan. Pahalian kato sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in magputing sa bukon deng sifat sin munafiq. Bukon deng sifat sin mu'minin. Buat malingkan sifat si mga tao magninifaq, sifat si mga tao munafiq pa Allah subhanahu wa ta'ala. Long si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hariwayat si Ubadah bin Samit. Long si Nabi sallallahu alaihi wasallam ha kitab Musnad al-Imam Ahmad. Long si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idmanuni sittan admanu lakumul jannah. Long si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Long niya idmanuni sittan admanu lakumul jannah. Atasin yu kaku long niya in unum parakala atasan ta kamu isablong sin surga. Atini atas tanah kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala adlo akhirat sin kasurgaan niyo. Bang ni sabak ulong niya kaatasan kapangandulan ta kamu doon ha unum parkala inilatin niya hinangun niyo in hinangun atau awiran ni natin niya suway amin awiran. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usduqu idha haddathtum. In panagnan niya long niya pagbunnal kamu pamunnali kamu ron habibisera amin hibubungat niyo. Hati niya paunang ginhawabaran niyo amin maghilalaw sin bisera bunnal iban kakahagaron apabila lang ya kamu mamungat sinunin hibubungat ni wa awfa idha wa'adtum iban lang ya subay kamu manunay sin hisiyo atawa uno lang kaya janji niyo hatao wa'addu idha tumintum iban lang ya tunayan niyo sabang kamu kaya pag-amanatan sin tao dahil nga pangarta bisara iban sin uno na tunayan niyo wahfadhu furujakum iban lang ya palihalanin aurat niyo wa ghaddu absarakum iban lang ya puanin mata niyo ranghahinang mangi wa kuffu aydiyakum iban lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam puano sablang yan lima niyo pari siya hikabuntang patau karugalan mo abutan sin lima mo deng naman ha makananam siya sakit atau akan makananam siya ini sakit sambil maasag indugo niya pamalawa in ruh niya in nyawa ni long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bang ni wakulo ya kaatasan sin unumi ni atasan ta kamu patuhan Rabbul Alamin sin kasurgan ni adlaw akhirat panagnan siyabut sin Nabi sallallahu alaihi wasallam deng haunum usduqu idha haddathtum long ya pauna ni uruunin ka ini pangahagad
doon habang uno-uno na hibubungat ni Bisara patao. Mayan ko sin tao bunal. At nakakaroon ko sin tao. Amoy ning pagano sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga dalamit mga kamaasan kalasahan. Dahil nga mga bunga. Sinamoy pagmunakon pangahakad. Iban Bisara marayaw kakahakaron. Long sin ulama yunjil abda min ahwalil qiyamah. Lapasun siya sin pangahakari niyayaon. Dahil nga uno-uno na kasigpitan iban kabukaan hadlong kiyamat. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala siyabot niya ha Quran mahamulih ha suratul Maidah. Hangga to sang putag siyam long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dhalika al-fawzul azim. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amunayan lang yan adlaw. Amuin magmumpaat na lang niya ha mga tao nagsisiddiq pa Allah subhanahu wa ta'ala in pagsiddiq ipagkahagad nila. Sila na yatin mga sahabat radiyallahu anhum na kauna iban na sinhisupan simuno dahin kanila sambil pa zaman ini. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Tartantu kanila hiril sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kasurga-surgaan amin mag-anod doon hababaan niya in mga kasuba-subaan kabayaan mo. Deng naman hatubig amin malisin iban na sin mga gula, iban na sin alak wadi makahilo, iban na sin unupen kabayaan mo anguton pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiril sin Allah subhanahu wa ta'ala sila na yatin mga manusia radiyallahu anhum. Sila na yatin mga manusia kiridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala waradu an. Iban nagrida na isab sila hasyara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin unupan bitikan binin kanila sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karon iyagad nila. Dhalika al-fawzul azim. Iban amunayat tu isab indaraugan salag-ulag iban kalapas. Salag-ulag udang ha pinarka jahannam. Iban sin azab siksa mabisa. Iban sin uno pimpartandasan. Deng naman hababaw sin gumi sambil parumatong dumagpak paadlaw kiyamat. Mga kamaasan. Mga palangguan hagamasin Allah subhanahu wa ta'ala. In pagmunako niyan pangahagari. Deng ha mga bunga niya. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in siya ni makaabot padarajat si mga tao syuhada. Pangahagad mo sadya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tay maun sin pangatayan sawa sa hawayroon lampik, wayroon tamak tauktok pagduwarwa. In makaabot ko padarajat si mga tao na parang sabil. Mga tao na syahid. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hariwayat ti Sahal bin Hunayf. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam Sahih Ibn Hibban, man sa'ala Allah ta'ala ash-shahadata bisidqin balaghahu Allah manazil ash-shuhada wa in mata ala firashih. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hisiyos-yulong niya in anguton niya pangayon niya hangad hulatun niya pa Allah subhanahu wa ta'ala in amuin masyahid siya dua apa Allah subhanahu wa ta'ala sin pangatayan malis sin sawasa iban pangahagari pa Allah subhanahu wa ta'ala piyangayo niya iyangot pa Allah subhanahu wa ta'ala in syahada in masyahid siya paabutun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala padarajat sin mga tao syahid misan pen kaaunan niya yaun siya naligad atawakan nawapat dun hakukulangan ni habay niya wala siya nakapag-agad iban sin mga tao mujahidin nagluwas lungsad amin tiyok indugo niya iban pangarta hakar na pagtuko sin kalimatu la ilaha illallah doon siya kailo hapamaybay niya sa naghangad dulat siya nangayo dua pa Allah subhanahu wa ta'ala sin pangatayan ano in nagdara sin pagmunakon kasabunnalan pa Allah subhanahu wa ta'ala bangman siya masyahid hawala siya na syahid naligad ha pagparangan sa namisan siya rin doon hapamaybay niya itungun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala iban pajumlahun ha mga jumlahan sin mga tao syuhada sab sin amin pangahakarin niya pa Allah subhanahu wa ta'ala
In kahinapusan ni mga kamasan kalasahan. Bunga, dihil ka to sin pangahagad. Pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sin syara niya, iban sin kanabihan niya nakauna, iban sin kahinapusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, long sin ulama, in pagkahagad, makarihil siya barakat, hakatan unu-unu pakaradyaan. Mangdihili siya barakat, hakatan unu-unu pakaradyaan. Sambil papagdagang, pag-usaha, dahil doon barakat, paaunon sin Allah subhanahu wa ta'ala, patauron sambil nirejeki sin ikaw, bangin kaunan mo, aun pagkahagad, iban bisara marayaw, iban sin hati niya, in pag-inhinang yaun, daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hariwati Hakim bin Hizam, radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. لونس النبي صلى الله عليه وسلم riwayat Hakim bin Hizam, long ya in dua partner magdagang, atau akan in magdaragang iban sin magbibi, haantara nila yan karwa bil khiyari ma lam yatafarraqa. Lang ya paununin pagpini, iban sin pagbaya, bang haunin kabaan niya bihon bang upamakun magbi. Hari pa yan sila, magbutas atin niya, aun kapatut, sin tao mamimi magpini biyan sin bihon niya. Na, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Banglong niya in duayan na aun doon kanila in pagkahagad, iban bisarahunnal, iban long niya piatarang nila haantara nila in pagdagang, papagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagdagang nila. Papagbarakatun day sabin pangarta, sin tao kiararangan, namin nami, iban sin tao magdarakang. Wala in tao magdarakang nang laog, iban namuting hararangan niya. Hibayta niya bang bat sa malumni, at tawakan mangi in klase bang mga upamakun, tirigo, pauno nakadarangan, bang pasaw, bukun niya lilungunin tao, bukun niya rudupangun. Damik yan sabihin nami, lilingon niya marayaw. Bukun tumango siya halupan pagoy na magsusun siya, kitaon niya marayaw. Nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bang haantara sin sila ini, nagpini marayaw, sakali piatarrang in matarrang, iban nagkahagad, atin niya namayta sin kasabunalan in magbibi, iban sin magdararang, papagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala, palanyutunin pagdarang nila. Ampay kaunan sindua, naaunin pagputing, iban naaunin pagtapok haparakala, nag-anyaya, muhiqat barakatu bai'ihima. Tangsuon igon sin Allah subhanahu wa ta'ala, imbarakat sin pagdagang haantara sin sila. In mga ini mga kamasan kalasahan, mga palanggun haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala, haagama sin kita niyo, subay paaunon sin mga tao magbubungat sin agama Islam, iban sin dalil dengan Quran, iban sin hadith, in kasabunalan hipasampay. Iban bang bukun na siya hati na sahih, hibayta inyong bukun sahih. Inyaon bukun bunal, inyaon bukun amo. Mamayta kita sin kasabunalan. Hibayta tabang unin daakan sin Allah Ta'ala hipahinang. Iban mamayta kita bang unin sunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam patut agaran. Iban hatungod sin pag-agama, hibayta taamoy ni aqida sin Nabi. Iban amoy sabihin hinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukun dupangun sin kita niyon manusia paagaron muhasyara, sakali sambilin pagsambahayang wala imamo, sakali sambilin pagpuasa di imamo, sambilin pagbuka niya bukun agad hawin dakan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iban sin kataan pag-ibarat biyan si musulang bang mo kitaon hi-compare mo yung pagsambahayang sinyaon, inyon magtuntun sa jalang sin lima, inyon magkuhan hawno rendiin correct, iban hawno rendiin aun dalil matarrang niya agad habitikan pag-ibarat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yung mga ini mga palanggun hagama sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa qul ja'a al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa innal batila kana zahuqa innal batila kana zahuqa. Pamungan niya Muhammad long sin Allah subhanahu wa ta'ala, apabila lang rumatong ng kasabunalan bunal tut papasun niya rin ng kabatilan,
Iban bunal tudlang nga majagjag magkangi da malumon kabatilan piatindog si mga tao yan. Atin nabihayan. In aga makakufuran, iban aga makaputingan, di dayan palan nyutun sin Allah subhanahu wa ta'ala misan pabiyaddiin. Bang aun niyagad ha mga tao ini, habiyay ni klase pag-agama, aun kakufuran pagsyirik, iban sin uno panhinang bukun harakan sin Allah subhanahu wa ta'ala bukun ha, bitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in miyagad ha mga tao yan, mga tao awam, wala nakabatok pauning kasabunalan, wala nakabatok pauning dalil matarang, wala nakabatok pahidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah subhanahu wa ta'ala bangman kahidayat ingkatan, bangman makabatok ingkatan, pagkasabunalan iban pabitikan sunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqulu ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, mga palanggungan ng mga Islam. May masi-masi yan timututog amoy limalamod sin pakaradyaan sin kitanwini na alhamdulillah yato yung sa lingkat-lingkat pangadyan sin kitanyo min kamatunan sin tungod pa mga sila nagsasabunal kamatanan sarta simbungan niya alhamdulillah. Murah-murahan amon makapuso kita niyo si mga bungayad to insyaallah subhanahu wa ta'ala amoy magmanyatakan doon ha ginawabaran na to sarta halaumbay na to insyaallah subhanahu wa ta'ala tanto na sadya inid to wayron na pagkalukalo bang kita nakahampit nakapuso simbungayad to na kita na in sarayaw-rayaw mano siya hindi naman ha in lupaan ini babaw sing gumini sampay rumagpak kita madto pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala bang inya turi day sa makuhila hawak to sing kabuhi ta insyaallah na manjari ini muna-munahi pasampay na mo in salam dua di ini maig kato taniyo amin sa kaino kita aun panumtum insyaallah ta'ala amin subay na hadya kita manghimati pa kataw tay manghuran hauno-huno na binaybayan nakabutang in salam doa asing kami ipasampay mon kanyo katan insyaallah subhanahu wa ta'ala sibuda amin nyari ha ginlupaan ha sin ini lugal hula na to ini ha Sambuanga Peninsula iban na sin mga ini halupa sug tawi-tawi habasilan iban longta ha ini katilingkal na sin Pilipinas ini sabab na alhamdulillah siya kini nagsuy-suy kako kakadto nila pahambok lokal dito na sa kalitoy nag-uukab sila si mga programa sing kita niyo alhamdulillah ini ati ko biya mga magsagnat ha ini uno nila ha mga YouTube yaon na mga ini Facebook bihan maukab nila na inu-inu kanila bihan pagkita sin lupa nila log ni bakas na mo nakaukita buko mabihan to bakas na mo nakamukita bihan na sa kalitoy dahil hindi ha aming programa sing kita niyo alhamdulillah ha unutad to kakadto Habukid nun kakadto nila pabukid nun na alhamdulillah atin niya biyan na sinarin na in programa bukon sadya ini nationwide but malingkan global in amin programa sing kita niyo kay kita niyo ha uno na binaybayan ay sisi makaukab bihan ha Ustream Kasim. Demikian salam doa pa mga kataw tay manguran yan Kasim longta ini masuk pariyad alhamdulillah yan kamo nagkikita kamo na salam doa maton kaniyo insyaallah ta'ala iban na si mga kaibanan longta nag-ukab day sab amoy in akad di magkapuklas in mga sila yan ha Dubai Saudi Arabia Qatar iban na si mga kaibanan hula di ko maubos nga nan katantan alhamdulillah makuyag kami sin natin niya si Mampay in suwara sing kami maun kanyo katantan na salam doa kanyo katantan insyaallah subhanahu wa ta'ala papagbarakaton kato tanyo in min hinang nato ini karna ini hinang sarayaw-rayaw amoy in aon kamatunan niya aon ini mapuso nato insyaallah subhanahu wa ta'ala hadarat sin Tuhan Rabbul Alamin amin hisiyusyo imaganggaw ta ha uno-uno na amin nakawa niya pangadjian dahil di ha amin majlisin insyaallah ta'ala nari na ako magpalugay tukbal ko magbalik pakuro na to kalasan
amin makhatam sin pangadyan na to hawakto ini insyaallah ta'ala sabab amatin sunnat ba na sinagisin ni Daud Islam tiap-tiap siya mag-lecture supaya di mabugto imbiya barakat dengan pagtagna niya sampai sa jamatangbos insyaallah ta'ala pal yatafaddal Syekhana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa ala. Day para kiaunahan ako sin ini guru nato kalasan maasing kami patonjak atungod sin pagisalam doa hama kataw tay muran ni ako hula masyaallah na misan biya mga nasabot sin guru sin kita niyo kamaasan sin kami atin niya kabalikan ko isa misan biya mga long simba sa pahid da kuman sa salaman salam doa rin dun ha mamlakatul Arabia Saudiyah biya na sinang Qasim kataw tay muran dun insyaallah di na mo na kaingatan banghinda sin nakaukab bihaon. Demikian ha Qatar iban sin hatinya kaimanan pahula labi-labi dun ha Dubai patona in biya di magkabuktin daton aming masyaallah salam dua ha guru namu kalasahan dua magtay manghuden dun yan insyaallah ituan karimi bani tuan adib insyaallah bungman murah-murahan makapagbayng mata kita ni magbalik ha amin waktu luhaya iban hamong hayain kita ni katan insyaallah. Demikian intendi sa kamu halam sin Philippines simbonal niya sambil Manila aun makataw tay manguran nagte-text ka ako nangayo si namin ini atin niya YouTube na kaiban si namin link live biha ini stream na iban sina Facebook long kukuanan ukaban dyan biya ini damikian sambatan dito bukid no na matimbiya kaya hakwanan namo lang biya kita namo na kamo long kuhaw no na kami kita lang biya nagtumtum na biyan lang something ha mari lang internet lang kuha na ho bang internet lang kuhaw na lang ko lang nalati bus beta na muna lang beta kung lang kingan sin guru tay ni lang kuikuan tuan ini wahid ikram ina ko lang kuikuan ulang ya bunal in nagurin lang ko sin kuan ipa tuan Jack lang ko lang ya beta lang ko taw mula siya to lang kin president na masyaallah atinya nagjajaga kato tani misan pa yung kaunan sin din di alam sin Sambuanga atinya kamaw tawran sin mga kamaasan kataw tay mahuron pagkalawaan bay pagkalawaan natin na connection na kalu ini hibalik sin Allah subhanahu wa ta'ala in pakaradyan yung paluhayon insyaallah na damikian sa salaman pakatan labi-labiin di ko pagkalupahan maas ko kalasahan in dua magtiaon yon ha baliwasan kailo anti at disul may bansin banan niya ang kuliding misin tay mawad na pulis yan biya naglaga ko kay mga bay kongod nakakadto pa kuan pa markad kay nagtakat ako so alhamdulillah ini biat tu pa katan na dimurong dong di ko na masabutin hambuk pahambuk kataw tay manghuran si udeng kakila ni Sindi salam dua kanyukatan murah-murahan bang maning kamu halaum ini hatinya ini palihala sin Allah subhanahu wa ta'ala demikian ini doa pa Allah subhanahu wa ta'ala bang maning kita niyo pa lanyutun insyaallah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah ولا على حبس أصحاب أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ويا غفار يا رب العالمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما آمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة